Masih bedah masih pegah lemak orangnya irmah tanya warna kandorinya masihnya. Oh, nah cucu, kanduri hai si mana mensabar untuk hakikah kah sebab kah golom hakikah. Hori. Jami yang Bandung kali lun yo jak mak beh. Nyan kau undang jami yang beraya-raya ada ompen tu kah si ongkot nak dengar kah Kaisha. Beh kibanan abe hongkot mak hai, si mana tok sabar kan hongkot. Hai mak, boh pakan hana sia ku beraju bak kanduri long, pedan hana pengnya mak. Pane na peng mak, ya kah apa nak toy minta peng. Bekah hai Kaisha, napa dah beranya mbak namanya. Assalamualaikum. Hai ta'en hai ka buka pintu baik gaduh ka praba dalam mikir gam nekeng ka de. Oi ban le urang kau ri pintu nak buka. Ai mana temeng dia baju bu lagi awak. Kata mengaju hai memang hai nya meteng pai buka pintu kan namanya. Emah jame gap-gap tak dembun-dembun nak kana ibu sabor besi tanya. Yang kagura. Kau jame pedro Katrina ka Eva buang aja. Linku ke kibancara dah jabak kau ni jalan macet dah tak apa dia. Wahai ke. Yo karlam tom toke huja kau ri ba simui mutoke encu nada bejo si mano tabo birle mendum tom getah gepap babi mendum. Dah pikir aduh. Hai mu kacok si mano juga ba gede keluarnya mentua bagaju. Siap masih. Angkanya kuah-kuah panah bet dua jika baba. Bet ni yo ba kuah bak namanya ron tu. Na jame ya kau hidro tu latan jaga nyawa. Ka nyawa ai tak enai Katrina ka If ka hei. Buhnya ada namo dalam juta de ka okey birlah dom toke gara-gara ujak bakah jerape. Dari Jakarta dajak kena apa jom kau ri. Terus kena si mana biar dia tangan. Alah Katrina ka If ambek ka kun ka pajuh pupu yang mudah aju. Urang kaya hai pajuh si mano hai mak hai. Menyai pajuh kayu alit mai gede. Munyo si mano hai pajuh ke hangku pate. Hidrone menyahin baju si mana ni ya oh yo gede bu. Alah serape pungo kayu oke ke bak ujak kena menekam muntah-muntah mupa nak rupa. Ya nak saya ipolim to bisi boy ke bu ipa nak buka. Anak ke nak mau tahu pokoknya buna si lemoy no amahan ke hang utim. Beka bekam dawamnya ika baju ya dia teh beri bangku baju ke di drawa. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton film Bamus di Ulok Film. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, thank you for watching.